Dobro dan svima ljudi i dobrodošli u Age of Mythology Extended Edition. Ovo je epizoda 3 i u ovoj epizodi igramo misiju Scratching the Surface. Odlično ime, znači sviđa mi se ono. I možemo da počnemo. Arkantos, by the gods! I did not expect Mother Atlantis would send her best admiral to fight for me. Gracious words, King Agamemnon. And look at this. Ajax, I'm surprised to see you still drawing breath. These Trojan dogs keep trying, my friend. Good to see you again. Who did you upset to get sent so far from home? Well, someone had to come and help you put an end to this. Helen is held behind their walls, and we've had little luck breaking through. We are about to change that. You have arrived in time for our final push, Arkantos. Get your men ashore. You can make your camp to the east, but be careful. The Trojans have some scouts in that area. When you are done, we will start preparations for our assault. Znači, ova misija, mislim neki kancer, znači bilo koji kancer, na primjer Riven iz Lola, ne znam, Zed iz Lola, Yasuo iz Lola, Zoe iz Lola. I vjerojatno mislite da je to najveći kancer na svijetu. E pa jebeno ste pogrešni jer ova misija, kogod da je mislio da je ova misija dobra, i da treba da bude u ovoj igrici, treba da ide na jebenu lomaču, brate, da se zapali živ. I isto, ako imate oko Sokolovo, vjerojatno ste primetili da sam u intru, znači onim main menu, imao 4 misije, znate. Četvrtu misiju, čak i ako radimo treću sada. To je zato što OBS jebeno nije hteo da snima, ja se odlično osjećam, jer znam da sam 10 minuta pričao sam sa sobom. I definitivno nisam žalosan zato što po drugi put za redom igram najgoru misiju na svetu. E sada možete se pitati zašto je najgora, što je toliko mrzim. To je zato što, gledajte gdje startujemo, vidite, mala plažica, zar ne? E sada, nije bi bio problem, samo da naši neprijatelji nemaju jebenu flotu kao Britanci, znači kao Britanci u Drugom svjetskom ratu. Ja ne znam ko je ovo kurac, evo već su nas napali. Ok, nemojte tamo da idete, pocrkat ćete svi. Znači imaju britansku flotu koja sve poruši što izgradimo na ovdje. Ovdje imaju nemačku armiju, znači Wehrmacht jebeno mi šalju, iz Drugi svjetski rat, čak i ako je ova antička Grčka. I ako ja gradim malo dalje od ove baze, onda dođe cijela njihova armija sa jedno 30 mitska bića i pobijaju me sve. Ali na svu sreću ja sam pred 2-3 mjeseca našao jednu strategiju, jer ja kad sam bio mali nisam napoznao engleski, znate. Ja sam mislio trebamo ove glavne grade da porušimo. Mislio trebamo samo ove dokove, ovdje piše Destroy 2 Trojan docks. Tako da sad imam strategiju, znači pređemo u drugu godinu ili u treću, pošto u treću godinu imam mnogo jaki brodovi. I onda samo izgradimo dokove ovdje pored njih i spamujemo te jake brodove, srušimo dok i onda dođe oni sin, onaj malo pre što je bio u cutscenu, sa celu njegovu armiju i ubijemo ih. E sad imam problem, jer ako ne radimo to dovoljno brzo, onda će da dođe Wehrmacht i crknut ćemo. Tako da, ako možete me pustite, hvala vam, da izgradimo ovo sranje. Još ovaj napada, odlično, bravo sine. Samo se sili ti ben tu. Posle kad ti ja dođem, majko ti. E da inače ovi lik Ajax, on je isto član priče, tako da od sada ćemo i njega stalno da vidimo, nećemo samo Arkantos, više nije samo. Tako da to je prelepo. Znači sad, hrana nam baš nije potrebna u ovoj misiji, zato što se brod pravi od drva i zlata. Oh my god, ne. Voliber! Ubijte ga brzo, pobit će nam cijela jebe mi u mater. Ok, ne. Veoma smo slabi, ne. E sad, ako se pitate zašto nas napada, to je zato što postoje životinje kao naprimjer medvedi, hijene, lavovi i još nešto, koji samo ako prođu seljaci oni napadnu jer su pičke, tako da smo morali da ga ubijemo. A pretpostavljam da je on došao ovdje zato što ovaj kamen ga luruje. Znači, treba nam templ i 400 hrana, ok, to imamo. To možemo izgraditi. Samo da vidim gdje. Znači nije baš pametno na ovaj put, zato što ovdje imaju bazu, na primjer. Ovdje je, mislim da imaju celu armiju, cijela armija je ovdje negdje, mislim. I ako im se približimo, najbolje ćemo ga.
bitno je samo da ovo veoma brzo radimo i onda neće nas napadnu. Ovo je još roka, bravo. I poslije ćemo jednog seljaka, na primjer sa 2 vojnika, da ga brane, jer prilično si im da je ova mapa puna sa medjedi, brate. Tako da idemo, znači, do ove plaže, on će tu da izgradi dok za nas i onda ćemo da ih porokamo. I isto, znači, došli su nam ovce, možemo da rokamo ovaj drugi jelene. Seljaci se još prave, ok, to je odlično. Imamo previše na drvo, tako možemo da ih prebacimo neka na zlato. I možemo da upgradeujemo ovo isto. Temple se izgradio, znači idemo... Sad razmišljam šta da uzem. Prošli epizodu smo uzeli Ceasefire. Sada, šta radi Pestilence, koliko sam ja shvatio, kada to iskoristite njihove barake i nešto što proizvodi ljude. Ako to iskoristite, onda neće se spomnuju. Sad to je veoma dobro, jer, na primjer, sad, ako oni prave brodove, kada vidi da sam ja napravio ovdje dok, onda će, ne mogu da izađu ti brodovi zbog Pestilence. Znači to da ih kantruje dosta. Tako da, mislim da ćemo to da uzmemo i plus, mislim da sam selektovao. I plus ovo, prošle epizode smo uzeli Ceasefire, tako da vidite šta ovo drugo radi, ako vas se zanima. Znači sad, nadam se da će ovaj na vreme da izgradi dok, ok, hoće. Ovog sina možemo da postavimo, ne znam, na hranu, ajde. Za 3. godinu da bismo dobili te jake šipove. I, znači se treba čekamo 2. godinu, ovaj, nemam pojma što da radi sad, može izgradi kući, trebamo kući dosta sad. Sad nadam se da neće i britansku flotu ili da pošalju, znači smo mrtvi. Imamo konja malog. Sad ja ne znam da on zauzima ovo mjesto, tako da ćemo da gubimo. Fuck, ok, ne zauzima, džabe sam ga ubio, izvijem konče. Otiši, zbogom, volio sam te. Vratim se. Ok, evo ga, znači sad brzo idemo šipove, 6 komada. Zmalje šipova, haha. Nisam smešan, znam, izvinite ljudi. 3 šipe za sad, nemamo dovoljno drva, ok. Znači, aj ovaj, neko da albe majmuni sledući, tako. Trebamo kovačnice za 3. godinu, tako. Znači, koliko be drva? 150 za kovačnicu, šta be? Malo ga pretjerali, ok. Ok, ne, idi na luk, na luk. Vrati mi se konj! Dobe jebema mater, to, hvala ti posljedno. Još jedan brod neka dođe. Šta još možemo, one treba. Treba nam drvo za kovačnicu. Ok, možemo da pošaljemo ovo ovdje. Oh shit, poslali su vojsku. Ok, umrli su. Nadam se da će dok da izdrži, da neće da go ništa. Ne, srušit će mi na kući sad, ja, samo da gradimo ovdje kući. Mislim, već imamo dosta mjesta, tako da odlično sad kada punim sa kući 10 komada. Baš ti da se pomeramo. Ok, imamo i ovcu, odlično. Imamo 2 ovcu u stvari, nisam vidio. I umro je. Dobre, sad smo mi u Britaniji. Još jedan brod se pravi, dobro. Znači, nam se ćemo malo brže da uradimo od prošle misije. Prošle put sam, ja mislim, 16 minuta. Hoću pokušamo da sad brže da uradimo. Ok, idite sad na ovce. Ti još gradiš to, nema veze. Ne moramo da pređemo i po 3. godinu, ovo će dovoljno brzo da sruši, ima i dosta broda. Koliko imamo broda? Šta? Samo 4? Nemoguće, ima opet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 6. Ok, znači, a ne, ipak je 6. Šta? Ja sam slep, jevate. Ok, zanimljivo. Evo ga Wehrmacht. Ok, mora pošaljem. Wehrmacht. On tako Nemci kažu. Zanimljivo kako se Nemci kažu Wehrmacht. Wehrmacht. Ne znam zašto su ovako slabi, obično pošalju jedno 20 mitska bića. Sad su slabi. Pa lako ćemo nekako, mislim dobro što su slabi. Neće biti sad najbolj. Brod nas još uvijek puca. Ubite ga, ajte. Nije jasno kako ga to, što ne pobegni jednostavno, okej. Tako. Odlično. To ćemo ovdje gore da ih vratimo, jer ja ne znam. To će da se sruši, znači dok, nema veze. Poslije ćemo 3 šipa ovdje da napadnu njih. Ujebote koliko su jaki, šta je bro? To je pešadija pa su oni slabi od strele ih mnogo rokaju, da. Nemaju shieldove plus. Tako da moraju da primaju strele, ne mogu nikako da se odbrane. Dobro, ti si pobegao. I ok, nije pobegao. I ti ćeš da umreš.
Ti si glup, ti si jedno stao na plažu i gledaš. Zanimljivo. Vijetnam flashback. Ok, zasnimam, ne. Ok, znači došla njegova armija. Sad ćemo brzo da pošaljemo na ovaj drugi dok. Brzo šaljemo na taj drugi dok, ovdje negdje dole, da ne bi prošli kroz Wehrmacht, da ga ne aktiviraju ceo. I ove brode ćemo da pošaljemo na tu drugu stranu. Nadam se da nije, mislim da ovdje negdje je britanska flota, tako da će vratno da umro na vezi. Zanima me baš da je britanska flota. Ok, evo ga. Znači sada ćemo da udružimo ove vojske i da ih šaljamo tamo i onda ćemo iskoristiti ovu pestilnicu. To su ti jaki ovi šipovi. Tako da smo mrtvi. Da, evo ga jedan ovdje, evo ga drugi tu. I plus nema šanse da će preživati na drugi šipove, tako da. Da su ne stalno dva šipova, what the fuck? Ok, zanimljivo. Ne znam ni koje slušaju. Evo je ta vojska. Pozadi su, ja mislim da. Tako da, dobro što... Oh my god, šta je vrlo sve? Ok, mislim da je bolje da se mi vratimo nazad. Tako. Ok, nema ti. Bolje je heroj da tankuje jer on može da se heale. Bolje to nego obični vojnici. Obični vojnici ne mogu da se heale. Ne, pometi svi. Aj, bot, tebe koliko ti health imaš? 1100, šta je ovo? Abe, 1100, oh my fucking god. Evo smo ga ubili. A, još 2 komada, what the fuck je ovo? Ok, igrice. Ovo baš i nije fair. Prilično si neće jedno pola vojske s nama pomre i plus ovi su došli ovdje. Znači, Wehrmacht će nas pobije. Poslije ćemo ih ovdje. Da, inače, pošto pričam sam imao o Wehrmachtu, sam me nešto podsjetilo. Da li ste spremni da čujete najgoru foru na svetu? Ko je bio znači, sednite dole, toliko je loša fora, možda će da vam se smuči. Ko je bio najbolji mađioničar u Drugom svjetskom ratu? Znate, ok? Ako ne znate, reći ću vam za 30 sekunde, spremite se. Jevreji, jer su prošli kroz odžak. Ja nešto loše u životu nisam čuo. Izvinite što sam vam preneo to. Sidu. Da i se može iskoristimo pestilencu. Kako se već kaže? Pestilence, ne znam. Ok, ubite ove sinove, pobiće sve. Bitno je samo da zaštitimo ove katapulte, oni će da ruše ovaj drugi dok. Dok mi napadamo ove sinove. O ne, bate, 4 komada ih ima. Šta je ovo? Ove su svi bukvalno pomrli, nema ništa nije ostalo. Ko je bro? Ja sam baš sigurno da sam sve seljake uveo unutra, tako da ne znam. Vratno nije imalo mesta da uđu, tako da su morali da umru. Još koliko, još 1000 health, ok. Ovo 100% smo pobedili. Čekaj, su ovdje gađi? Ništa damage ne bilo, ok. Nema veze. Da, nema šanse, ne može da uništi. Katapult ima samo 110 health, ok, mislim da je to malo i previše. Da bi trebalo malo promeniti. Mislim sad je kasno promeniti, zato što igrice stare 20.000 godine, tako da. Idemo samo 13 minuta, znači pobedili smo naš rekord. I nema kad cena, znači ovo... Nema šta više da gledate, nažalost. Tako da, ako ste uživali u ovom videu, mi se vidimo u sljedećem. Hvala vam na gledanju i doviđenja.